do kanyonari mara nagara ne yo ngona ngona manyo aleko ho yebulo ha hiyo na ga heni ya barala melanga wananchi le Narok nikitegela oltung'ani orik iyiok olemerik omerik dii iyiok oltung'ani ogelakini. Amana eja negela beje ne horori. Ngale no bayi no rale kai. Balondo yake olo bayi kitini kado kulia ngie na ndoye ngulie bayi. Kai gade mabayi no regel tongana. Oji le uria ngasa inyo di uria. Na bedo sargala. Kangaro chile na bo. Wamekabaiki serikali kitogolosho. Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Kilimo cha Nkariano, tesebata o tempijan sabugoling, Sidai FM na. Etabaye Saa Tomon Kiyaki Olomon Nkorroki kelimu Olomon likinchangiro shinjere etota herubate seriani tankare Narok ilderefani lemegira asujinkita napatete ware ongarrin naitobiraki etigilunore enkaji workalenjin enkias natanang'akita soito ngarrin orbungei lolontoluo le Narok Gabriel Ole Tongoyo toonkuti olong'i naatulusoitie. Ishaakino ning'orisho orparakuo lemurua Marti torkerenket Transmara tenkaraki empurrore ooltukutuki nailepua oleng teilo duka. Ore ilarikok nisulaki ilo ing'oru erikore terishata yare naa keishaakino neibalie imbaa maendeleo naatasakita olorere terishata edukuya. Tekulo omon orkulie kumok mairiamari nabo aliki pookin enaa enaikunari Kiyaki Vivian Kanoi. Etota erubata eseriani tenkare Narok ilderefani lemegira asujaa nkitanapatete ware ongarrin naitobiraki eponu kulo omon egira aishakino orbuketa lorbaribarani eponari katukul. Ore Milton Ole Salaon na olasirani lang lolomon. Ore tenkewarie natulusoyie tembata orkurroto lenkiguran lolentimama stadium nimini oltung'ani obo enkishui na olarewani loltukutuk iponyate iltukutuki ora are nebatata tempolos orbarabara nelotu likae tukutuk oing'ua enchoto total neporoo iltung'anak okuni otii lelo tukutuki nidaya obo ore kulikae netum irbaa torrok. Ore ena nalimu irkiliku loropilisi naa nchere eseka ilo arewani loltukutuk oitunyua lelo tung'anak neton etiiki eyiare nyoo kinya kulo itabayioki lolonoto sipitali kitok e kaunti ya Narok. Ore osesen oilo talaki negirai ashum tenkaji nashumieki meneng'a tina sipitali. Etuutaki sii lelo ogira adupore irkulikae eimu empurrore eponu kulo omon eteena kotini enkare Narok. Ole obo oji enkarna David Maina enkeene oolarin ora 5 irrashaki ajo etigila enkaji nabo temurua Elenana tiatua olduka le Narok nepurroo masaa naidimi atimirr inkalusuni naara 180. Ayaki kulo omon te Sidai FM tempolos olduka le Narok aji Milton Ole Salaon. Asholeng Milton Ole Salaon teilo kilikuan ejo irkulie omon inchere etigilunore enkaji orkalenjin enkias natanang'aki toosoito ngarrin orbungei lolontoluo le Narok Gabriel Ole Tongoyo toonkuti olong'i naatulusoitie temurua Mokoiwet. Etuuta naa elelo orere ina kias nejo kemakwa oleng neomon iloopeny kaunti e Narok peitudupaa awosotua tena rishata esiasa. Ore Stephen Lemayian na olasirani lang lolomon. Ipang'utua embata oloopeny olontoluo le kaunti e Narok agilunore embaye natanang'aki tosoitok detolakita obo lolorika le gavana te kaunti e Narok yioloti enaa Gabriel Ole Tongoyo. Ore orkilikuai lenye netomono iloopeny le kaunti e Narok tenebo lakeshak lolorikan oopaasha peinosaa siasa tosoitok netudupaa sii naboisho. Sisi sote tunataka amani. Tunapoelekea msimu huu wa kuweza kuchagua viongozi, tunaomba katika Narok County, viongozi wote wa Narok County tunawaomba tuweke amani. Na kama ni Masaini, kama ni jamii wa Kipsigis, tunawaomba wote tuweke amani. Amani ni kitu ya maana. Wale wote ambao walihusika katika shida ambayo ilitokea Mogoiwe, tunataka kusema pole sana na tunataka kusema hiyo jambo isirudiwe tena, na ninaomba mheshimiwa Tongoyo pole sana kwa yale ambayo alikana pale. Tukielekea mbele tuhudumishe amani. Wewe ukiwa kama umesimama katika mrengo yeyote, mimi nataka nikuambie sehemu hii tembea kila mahali unataka na uhakikishe kwamba umehudumisha amani. Sisi kama wakazi tumeshikilia na vizuri kuhusu amani. Ikiwa kama unaomba kiti ya ubunge, ya gavana, ya MCA, mimi nataka niwaombe tufanye hii siasa iwe ni ya amani. Asira Sidai
Femi nabo union poitimire polo sodo kalenaro koteke Stephen Lemayan. Asholen Stephen Lemayan telo kile kwene jorkulio mone nchere isha kinoni ngore shorbara kole murwe marsi dorgerenkele transmara tengara kemburo rewol tukutuki na ile boleng telo doka lomolele balie chairman lilo doka Joseph Ole Koidungu ne omoni lo benyi na murwe bengori sholeng ne nyasiansa wosotwam. Joseph Ole Koidungu nanu chama lele duka na kangasa shukoki enkai enashe itasheki ayiok eeta engolo orkisi oshomo apurru entukutuk toolkarian neyau mpaka ene neponu taa lopeny nasuju lopeny bahati nenoshi toki naji tracket neponu lopeny aibung tene kayieu najoki iltung'anak loolkarian ore ilo kisi neme oltung'ani oshiake lemat oloewuo nkae olong naa kajoki ninye nanu najoki ara chairman neyau enkipande naihepa nayiolou ajo mewang ele tung'ani neeku kaomon iltung'anak ajoki mataamu enkalifu aing'oru ilo tung'ani amu kimbung ilo tung'ani nemorayu ilo tung'ani tena town ore enkae naa kaishukuru serkali amu eyautua lopisani le kutosha neeku kaomon ajo mataa naa wankilifu hata lelo sikarini metaa kitashe sininche mataa naa kiata security ore enkae naa kayieu naomon taa amu nena naa siasa naewuo matam siasa temborron memor likae tung'ani mataa iltung'anak losotua amu nakata kitum dupoto amu ore ena town nemayieu nejiji orkisi ele ashu nye ele ore town naa ene pooki ng'ae kake ore orkisi oburisho ashu ormaasani oburisho nemayieu nanu te town. Sidai FM na Jorkulia mone nchere ore larikok nesulakilo aing'oru erikore terishata yare naa keishaa neibalie mbaa maendeleo naatasakita olorere terishata peedukuya etii erikore orkilikuai loibalie oltasat obo temurua olopirik neikok enkaji emaa peepal siasa orgilat amu keworr olosho nelo ringa lerikore king'a anaa ilomon otolikio yiok olasirani lang lolomon Orongo Davis Leshao. Kenare nebo ilarikok otegeluaki adamu irmaasai lelo apa oishoo ninche erishata narikisho tiatua nkishu eyaki ninche maendeleo kake meoro epuo aapik ninche tialo enegilat ashu eneporori amu enkibake elo aitasapuk tiatua olosho lemaa neyaki ninche nyamali elekure siadi meeta dupoto natum. Ilomon kulo shomo airo oltasat Ole Nkong'oni oji siai ejo ore kijing'ita erishata naoshieki enkukuo nenare nepuoi aagelu ilarikok oota eng'eno naarunye mbarbali aayaki irparakuo. Kara Ole Nkong'oni tenebo nikidung'udung' ilorikan nemitoki aisik nentodol olorere linyi amu nakata nabo entoki aigiligil ilorikan tenitoki naajo taramat olorika amu imbung' ake olorika nilo ore peishunye enkolong nishukunye ajo olorika iyieu nikijokini amaa napa nikiata yie entaasa yiok ore apa nena tiaje nitoki ajo naa kajoki irmaasai pookin ore ake peeku isisaki ormurrani neshukunye nelotu apok olorere ajo nanu peelotu ayiolou isisapa amaa nai peeji enegela peeji eneporori ing'ae lemebaikinoto likae oloontoi ake olootoiwuoki sininche tekulie ang'itie neya ntoyie nkulie toyie kai taadii emabaikinoreki iltung'anak oji peuria irmaasai inyoshi peuria anaa peedua sarjata keng'aro oshi kena pookin. Asiraki kulo omon lemisee Sidai FM temurua olopirik tejoki enkarna Morongo Davis Leshao. Ashe oleng Leshao teilo kilikuani ejo irkulie omon nchere sapuk oleng orkiyioi lolorere lormaasai oomanya olosho le Tanzania tenkoronkoro naa tenkaraki netejo sirkali e Tanzania enkop oong'uesi oshi emanya ilo orere kake ore ninche lelo maasai netejo kelus ilarin 60 eboitare irmaasai lenkoronkoro nena ng'uesi eibalie orkiyioi lenye tesirkali metoning'o orkiyioi lenye amu esipata enye nemeeta dikae wueji neyiolo neidurraki ore ele swami nololen Ntroika na olasirani lang lolomon. Ipang'utua irparakuo loing'ua emurua yioloti enaa Nkorroki tiatua olosho le Tanzania balunye orkiyioi lenye tesirkali kitok ele osho le Tanzania tialo mbaa naipirare manyisho neisulaki naa tialo manyisho ong'uesi tenebo sii irparakuo tinaalo olosho. Ore nekirori emesa olomon Sidai FM lelo parakuo neikilikuana naa serkali peetumoki aisho naa ninche esipata tialo naa manyisho enye tinaalo olosho. Nanu matunda naing'ua Tanzania Nkorroki naa ara mzaliwa obo looltung'anak le Nkorroki otoiwuoki tine. Ore enyamali nadolta naimarita iltung'anak lang jamii yangu ujumla naa ena naidurra naji peidurrieki iltung'anak te Nkorroki nemikiyiolo enkop naidurrieki. Ore ina najo kinyume ya haki za binadamu amu kira siyiok wasaliwa nikiata haki amu kitobiko ore tanakata nji naa larin 60 tangu kiboita okuna ng'uesi nitu kitum ina nyamali. Naomon nanu aliki jamii ang o serkali natii maing'oru enkae oitoi naisho yiok haki nisho kuna ng'uesi naa teneeku kidurrieki yiok nemikioro hata obo. Nanu Simon Lekishon aing'ua te Nkorroki enkop nai Melenda aing'asia serkali ang Tanzania. Kamaa likae osho odumaki yiok serkali ang Tanzania
emitokini apuo aisho. Nanu rampe kwa lepere amanya loomunyi kigira ailalamika naleng amu ore ena iyiok era kijanani nemekure apa kitoni tiang amu nasira iyiok shida olamei apala iyiok metaa ng'oro iyiok ang amu ore tanakata na nkolia naa nchan naata loyiote amu metii enkurma korongoro amu ore tanakata enkop naitokini apuo aaya iyiok kikiyiolo ajo kanyioo natii amu ore tanakata eneyai iyiok enkop naa enkop namanya olikae osho kepuo ilo osho aar iyiok naa enaikash enikiapare olamei lang ake likiapare korongoro. Saraki Sidai FM kulo omon temurua yioloti enaa Nkorokoro tiatua olosho le Tanzania kaaji Lesomen ololen toika. Ashe oleng Lesomen teilo kilikuan ejo kulie omon nchere orkansolai apa Koremo Lesuru melimuni ajo ekegira aitamanaa lomon lenkirrikinoto loopeny kaunti e Narok. Ore det ake netoning'oki egira asukenyu seneta le Narok ore irorie Solomon Sidai FM netuuta Koremo Lesuru mejo kemaka oleng toolelo omon tolarikoni lotorikishe toolarin kumok otulusoitie etang'oroitie naawo seneta le Damoleki nejo larikoni onare enkanyit amu kibala mbaa naitaasa olosho le Maam. Lewis Arolo Lenkere naing'ua emurua Leruka tewueji nejo Orresim nagira aijibu lomon apa olong otejo mpapa Korema egira aingilia oseneta lang le Dama lekena. Ore kira olosho le Narok ekincho enkanyit le Dama amu itasha naa olarikoni tesiai entim e Mau. Tenetii apa oltung'ani otipika enkishui enye bata o maisha enye bata naa le Dama. Ore mpapa Korema nekincho yie enkanyit amu toriko olosho lorkiok onyokie ilarin 25 nekincho ilo osho enkanyit. Nekincho sii yiok le Dama ate torikishe ilarin 5 nekincho enkanyit. Neeku ekiomon ake pincho le Dama enkanyit nepal mintoki alo aingililia alo aar. Peter Soit eng'ua ewueji nejo Lerukat. Neeku egira nanu aomonu ajo nchoo le Dama enkanyit amu erishata enyana. Naanche amu kenare amu olarikoni kegeluno maa appointed. Jiwili sonaro lo leliaras eng'uar mashariani. Ayie naijibu entoki ng'ole nitejo ore engarri naata le Dama naa deputy president oishoo. Ayie najo tung'ai lelo rorei amu lenkirrikino neme loolarikok. Ayie najo ore le Dama nekitegelutua enaa osenetai nitayio dii apa koon anaa oltung'ani. Ore dii apa nena katitin apa etiiki entim e Mau naa ninye apa king'orita toontiifini nikining'ito toorredioi. Naa ninye oitayio enteke nilauni irkeek. Ekiyieu nikijo king'orishote kira wananchi le Narok nikitegela oltung'ani orik iyiok olemerik omerik dii iyiok oltung'ani ogelakini. Naa shomo tapala le Dama nchoo erik iyiok. Sidai FM ena. Ejo irkulie omon nchere etejo olaiguanani lemurua Soit naibor Noah Kanduli meekure ilejilej arashu eomoni lelo amokak loonaishi metapala enaisho kake ekepiki orreshet ogol amu keeku tenibung'i neitooshi enkitamioto e gharama sapuk. Etejo sii keado enkaina e serkali naa ore lelo loopaashare naa irkekun ake errumoo neibung'i. Ore Dennis Ole Kolian naa olasirani lang loolomon. Ore inkamuka oonaishi nekirorie nekilejilej enaa nkanashe ang peepuo aing'ua ina biashara embaye naa nashomo amenaa nepuo aisho yiok enkiok ming'ani netabawua naa erishata nikipuo aayayie sheria nikipuo awoshie eng'udi nairoshi enaa sirkali lomon lolaiguanani lemurua Soit naibor yioloti enaa Noah Kanduli. Eetai sii enaisho natii enaa kulo tenewueji ebaiki akeyie kulo keek netai aikonji mekure taa egira aitoki enkata kimbora apa iltung'anak nena pangilen kirorie entung'uai ormayua nooyeyio nkituak ang nkanashe ang entung'uai ormayua mepalita ake kibung'aka elong enkilo nabo te Soit ende naji Teresa newoshi 30,000 naa ore ake paibung peekibung kuna ormaasai entoning'oki taa amu kimbung intae ore ake peekibung enkitok ormaasai te Shang'aa aakisha ajo mpaka peekiwoshi 100,000 neeku enaikash ening'uraa naa 100 kumok shomo tung'uai naa enaisho ore paa idol ajo indim atalaa teyiara akeyie Shang'aa ino nipik pembeni 100,000 nilalakunyie kaan amu ore kiata time meyieu nedala tenewueji. Ore sii tiai alo netejo le Kanduli nchere etaasa ninye enjurro nairoshi ometayiolo nkarn oolapurrok oogira aitanyamal irparakuo lina murua embaye naa natejo kelo alimu nkarn enche orkekun le Jumatano jo naa mekure elo anyorraa ina baye katukul. Ore ake ninye entoki naji empurrore nemaitolari aduma kulo payiani eetai empurrore natii ake atua ang ewaki apa kunda olong'i ntare enaabori nepuoi ake newaki apa tendaalo neya nikipuo aasuja mpaka Lumba nepuoi aashuku kake nepuoi etii ilapurrok akira ajo ore kulo payiani ore Jumatano wootu amu kaisho ntae inkarn oolapurrok naa ilayiok linyi naa kiibung inkayiok amu aata ushahidi ya kutosha naa nikiboko nelimu enepito mikiyieu. Ore pii oltung'ani yieu empurrore tang'asa adurra te Soit ng'oru enkop nilo. Tiatua enkitesheni oolomon e Sidai FM mpotieki Dennis Ole Kolian.
Vivian. Asho lengden stilo kilikweni jo hirkuli omani nchere enotito para kule murwente ani temoi kwa peye kaunti Narok dupoto Silanka oitabiraka ninche orbonki lenye moitalelo le Kenda nejo kesipa eyawuaki paramatare pookin enkare metaa serkali e kaunti naitasheiki kake netu naa ebolokini olorere nkariak enaa enaishiakino nisiligi ajo teneeku enoto erikore orgavanai le kaunti Narok naa kelo apik enkare osirata le dukuya toolubot pookin. Ore David Olentaya naa olasirani lang lolomon. Ore Mau naa nabo oonkwapi osupuko naatumieki nkariak toonkatitin kumok kake ore eyia nejia naa ketii nkatitin naasapuku olameyu wenkure. Ore tenkitanyanyukoto emurua Entiani te Wado Lokurto te Moikopeyie kaunti Narok naa emurua nalakwaniki irkejek lenkare. Ore orekie otumieki barata ena nyamali neitobiraka orbungei lenye Honorable Richard Moitalelo Lekenda naa olakeshani lolorika le gavana le kaunti Narok tenakata Osilanka ookie olorere leina murua enkare tenebo onkishu enye. Ore taa najo nanu ndai naa ketuta aboloturoro kajo larin imiet nana natejoki anaa pee kitobiri lelo tururo ashu peeturi kake itu naa kitumoki aetu akitudua. Ore taa piituntoki aikata atum enkare naa tenkaraki mekure apa bungei itasheki esiai enkare etaa entoki naji kaunti amu tenaa yiok apa oitasheki enataa kituturo tewuei tekulo oshon pookin enaa olosho lemeeta. Kake ore naa amu itu eturoki apa yiok ina siai enaa irbungei nitu eas kaunti ina siai kake najoki ntore naa amu ajakata apa maatae paalak orgavanai ore adake paak orgavanai neeku nanu oitore nkariak enapumun kainakisha enta ajo meeta ewuei nemetii enkare. Ore naa keyia nejia neisiligie ilo bungei irmaasai leina murua nchere ore peeimu ninye tina kesha olorika le gavana naa kelo ayaki imbaa kumok e maendeleo tenebo olosho le maa telulung'ata. Asiraki kulo omon temisa esidai FM ipinabo Asho leng David Taylor kilikweni ejo irkulie omon nchere eshomoito duo taata oltim le Azimio la Umoja kaunti e Kwale egira aomon iloopeny ina kop peibung enkoriong naboisho. Ore erikoo olarikoni le ODM Raila Odinga nisiligie iloopeny ina kaunti ajo kenyamalikini ngolikinot naagira ilo orere aimaa nisulaki mbaa enkulupuoni. Yale inabaki tu ni ya kutimiza. Nani ajui kama kuna shida ya maji hapa? Nani ajui? Sisi tunajua. Na sidhani ajui ya kwamba kuna shida ya mashamba hapa. Nani ajui? Tunajua na suluhisho vile sisi tuko nazo. Mambo ya uvuvi. Sisi tunajua. Miundo msingi, iwe ni barabara, iwe ni stima na kadhalika. Sisi tunajua zote. Mambo ya upande elimu ya watoto na shida ambayo inapatikana. Yote tunajua. Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu hata kama wazazi hawana pesa atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary. Ore tenjo Mombasa Joho netele Narok oleanyitile damu lekina netereba ila ejo olarikoni Siligayu tomba erikore. Mimi nataka niwaambie watu wa Kwale, nyinyi ni washirika wakubwa wa Raila Odinga. Raila Odinga, he is what he is today because of the investment we the coast people and particularly here in Kwale have put in him. Sivyo? Watu ambaye hawana shughuli na nyinyi wakiweza kuja hapa, mtu ambaye akisema hawa ni watu wadogo mimi siwezi kwenda kukutana nao, kweli hao watu watawasaidia nyinyi muendelee na kazi yenu? Mimi nataka kuwanyenyekea leo niwaambia kwamba hawa watu ni wafisadi. Shida ya watu wa lungalunga ya mashamba, suluhisho ni nani? Ni Raila Amolo Odinga. Baba amekuja akasema atahakikisha kwamba shilingi 6,000 iko kwa mifukoni mwenyu kila mwaka. Sio ni kitu ya kusaidia? Ndio ule ako chini aweze kufanya nini? Kupanda. Waiye koloma asa loti ende. Kile job bora kwa lungani lolo neba share Raila Amolo Odinga. Amuni nyage lore tu yok, apigi yok atwa serikali. Nendo nyungoki amuka doda na do. Ito nyungo. Enjo agirma se pokin. Sidai FM na Nairobi Kilomon Nkorroki le Saa Tomon
Nteiba tiado ibinaboni pointi Sida FM tolbona bashana rock ibinaboni pointi ongan torkenen kile transmara ndo monisalo sa lompointi 0 kaunde Samburu immigration Sida FM tenkureya online www.sidafm.co.ke asholeng lungana po kinengware takulo mon tenkureya Facebook live Darius Daudi Munke John Saitoti Elias Saitoti Saruni tenebo oldungani Jishadrak Dapash watching live from Kilena tenebo sininye holdungani ji Elias Saruni Oshiba Kukutia Peter watching live from Saimara show lengten karaki natenebo ke volenkume leboy Kamai watching live show lengten karaki na tenebo holdungani ji Kurieta Junior watching live Lilian Santian watching live Samson Letepa watching live from Olalui Asholeng tankaragina workuleka getungana kuma ko ngore tatino ro Facebook live faraja Asholeng irumore Benson ole wapare eitero Saa Tomonobo enteba kenchokulo monor kuleke kumok kaji Vivian Kanoi Tenkariano sabuk Tesebara O tempijan sabugoling Nkorroki Olomon te Sida FM